Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alteya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namamok ni Dave iti kumpanya apag trabahwak. Nasimpag, man nakaawat ken adda itsura na. Dayta ti makagapo, no apay ajak nalapdan ti bagik, ang nagayat ken kuana. Uray no ammok, abakla. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alteya, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Kumusta nga iti umunang aldaw mo iti trabaho, Alteya kasinsin? Nasaya at mat kasinsin. Makipagayam ka ngamin kadagiti katrabahwam. Tapno di mo manen ibagang awan ti am-amom ijay. Kinapudno na adan na amok. Nasingpat pa'y. Ah? Ay kat agawaam nga rod ati agpapansin. Tapno maadaan ka matan iti nobyo. Kumaa. Ngam, adamot tingam na. Anyamot day taangam ngay kasinsin. Gwapo. Ngam, bading. Ah? Anya? Agrobata ko, nanang. Nay, kasla nasapa ka unay, Alteya, anak ko. Naskan ang masapaag. Tama nga matraffic ak. Inalam ka di mo't laang dagiti report nga inaramid mo idirabi eh. Wan nanang, inkarga ko ni tibag ko. Anya nga oras ka nga'y makaawid inton malam. Masapa ka sumangpet, no saan kami nga overtime. Maala, aganad ka nga rod, anak ko. Di mo lipatan ti agtext ka ni Mia kasinsin mo inton makadanon ka iti pagtrab-trabahwam. Tapno ang mumay no nakadanon kan. Wan nanang, aramidot dayta. Good morning, Alteya. Kastamat kan ka, Dave. Nasapa ka unay Kunaklakit din no siyak ti kasapaan. Ngam nasapsapa ka pa'y matgayam ngam iti siyak. Wen, kanayo na ka masapay. Tasyak ti pangitalkan ni Sir iti tulbak na iti office. Kasta gayam? Kayat mo, tayo tapay agkape. Agkape ta dita coffee shop, dita sango ti office tayo. Sana bale, ta nasapa pa'y mat. O sige, mapanta, Dave. Apay, kitkitanak matlat time. Aqua, awan, Dave. Shoes, di mo ibaga crush nak. Anya? Lalaki ti kayat ko? Sana bakla? Uray siya, sana babae ti kayat ko. Yak. No kasta, awan at talaga namnamakan ko na. Oh, napauli magkamat, Alteya. Adala na lagip ko, Dave. Wan gayam, isave mo man ti number mo dito yung cellphone ko. Ha? Wan tapno nalaka makontak ka. Nag-lunch ka din, Alteya. Saan pa, Dave? O may kang aroden. Agkuyog ta, intamangan. Saanan? Muna kalatan. Alakit din, agtakder ka ditan. Guyudin ka no di ka tumakder. Ay, saan Tumakder ka nga roden. Umuna ka, sumarano ako. Ay, sana mabalin. Nasken nga gidanta. Tama nga no saan ka asumurot no umunaak. Itaman pa'y analagip ni Dave ti ag-text kanya. Reply ka dagos ti text na. Nagmayatiis mo Alteya, anak ko. Asino ti katetext mo? Tigayam ko, tatang. Apay nga raw, akas taunay ti isam mo. Ni tatang mat? Amuyo ka di abakla ti katitext ko? Kunaklakit din.
No adamat tan tiyam amom kada kami kaninanang mo. Awan pa'y nailawan, tatang. Ay ket, agpapansin ka mat ngamin uray sag paminsan anak kaw. Di tatang talaga. Isuro nakpailaang mat. Wala. Tapno amom ti aramidem. Wanan. Adalag daton kanyak. Yamam mo kadagos kada kayo. Urayak dayta, Althea, anak kaw. Anya nga ti bagayo kanya katrabiin, tatang. Di kay pala maturog. Sa anak ngamin ang makaturog, anak ko. Iso nga inasitgan ka, tapno makisarsarita akan ka. Mia, adaman sa lutsudak. Anya day ta, kasinsin. Dakas ka din no agayatak iti may sa abakla? Awan matdakas na. Ngam amangan no sa bali ti kayat na. Panagriknak, agayatakon ka ni Dave. Ay na, amangan no masaktan ka laeng, kasinsin. Ay, diyak amo ti aramidak. Kaya't ko aliklikan. Ngam tunggal aramidak day ta. Masaksaktanak mat. Kasano ngay, no saan akaskan ka ti kayat na. Day takat nga rod kasinsin. Itapay kape, Althea. Nalpasan, nagkapiak itayan. Di nakpa inayaban. Naskan aliklikak. Tapno saan ka masaktan. Oh, di ka matanagsao. Nakitak nga minabisi ka itay. Iso asaan kan nga inayaban. Ang mga no rason mula ang dayta. Pwede ti ibagbagak, Dave. Nagkape ka lang na siksika. Akasasana agayem. O sige. Inta nga ro din agkape. Tapno di mo matkunaan. Adamadmadlaw ko kan ka, Althea. Anya dayta? Kaslalikliklikan nak. Apay ko maaliklikan ka. Kasano, di kan makigiddan amangan kanyak. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Ko Masaksakta nak, friend. Unay ka matan, Dave. Busy aklaan. Bayang, bumawi aktukan ka. Awan gayam, no saan ka abisi, o may kanto ijabalay inton bigat. Anya ko mati aramidak ijibalayo. O may ka pumasyar. Wow. Nagdakkel mat gayam dati balayo, Dave. Sapay naglawa ti salas yo. Si Kamet. Kasla itala nga makakita ka itidakkel a balay. Saan mat kiddi? Ala, agtugaw ka. Kasla nakababa inti agtugaw dita sofayo? Ang mga numarugitan? Anya kalakit din aya. Mas dawak laang, Dave. Baknang kayo. Ngam apay nga anong sampay laang ti agtrab-trabaho. Kat manulaang matisweldom iti pagtrab-trabahuan ta. Dadadi kan mami tinang ipatakder iti daytoy a balay. Kentap no ibagakken ka, agtrab-trabaho ak. Takayat ko mati makaigam iti bukod ko akwarta niya. Saan mo't ang mabaling nga ururayak latan tiyawat da kanya? Dave? Sino ka? Anya ti aramidem dito'y balay ni? Ay, nakaring kagaya man, Carl. Dave, sino dito'y babae nga inyawid mo? Ni Althea, gayem ko. Nuapay ngamin, adi mo imbaga nga adda bisitam. Althea, iso ni Carl, kasingin ko. Carl, iso mo't ni Althea, gayem ko. Nice meeting you, Carl. Kastamat, nice meeting you. Wen gayam, Carl, saan ka di nga gawid da dadi ita? Diyak mo. Awan matitext da kanyak. Oh, adoy. Uminom ka pa iti danom, Althea. Agyamanak. Nagdanagak itay, Dave. No apay mo't adi mo imbagbaga nga dagayam kambal mo. Masapol ka di nga ibagakan ko. Wala, tapnamok. Hoy, awan ti pagdanagam. Nasingpat ni Carl akambal ko. Sa dino nga iti pagtrab-trabahuan na.
Isu ti kadwa damami kan daddy amang iman manage iti negosyo mi. Ay, kasta ka di. Sa anak nga mi na business-minded. Isu ani Carla tanti makaammo. Sa dino tinagapwam kasinsin. Iya balayda, Dave. Nagdakkel gayam ti balayda. Kat, anyang itinaramid mo ijay. Nagbuybuya iti TV. Nagis-istorya kami. We, Oh, anya ko matidad mga aramidan mi. amangan mo't no. Bidto ti pampanuno Miya. Amo mo't abakla ni Dave. Wan gayam. Speaking of Dave, at damat gayam kakambal na. Amangan mo't no bakla. Saan? Carl, tinagan na. Karuprupa na unay. Anya ko mati-expectaram. Kambal da nga rod. Okay, babush. Love you. Hoy, Dave. Sino timawag? Ni Marcos. Marcos? Tinobyo. Nya. Oh, pero kasla naklaat ka. Kuha. Oh, sapay saan ka nga umisem? Saan ka kadi anaragsak para kanya? Anya tisang sangitam katrabiin. Nasakitir na kasinsin. Anyat napasama kaya. Adamon gaya man karelasyon ni Dave. Ay na, kasinsin. Saan akong amas daaw no addaman. No, paymat ngamin ani Dave pay lang tinayat ko. Aklunam ngaminan apagayam laang ti pangbilbilangan na kanini. Narigat no mang namnama ka. Ket sabali gayam ti kayat na. Oh, apay akas tilangam. Nagsangsangit ka kadi? Ay, saan Dave? Napuyat aklaan. Di ka naglibak. Asino tinang pasangit kan ka? Tabalsek. Di ka dinobyom? Awan pa'y nobyo. Ha? No kasta? Single ka? Katuan. Talaga asinggulag. Ngam, naragsakak. Ay. Anya nga tano ireto ka iti kambal ko. Single pa'y day joy. Ay, saan na, Ay, Dave? kayat mo man wano saan. Itid ko tinumber mo kan kuana. Masigurado, magustuhan na katikambal ko. Naka-order ako iti paborito na putahe, Altea. Kasano na amuam a paborito ti adobo, Carl? Asino pa'y kumangay? Ni Dave. Isutin ang ibaga kanyak. Okay. Kaslan naliday ka. Okay, aklaan. Carl. Sigurado ka, ha? When? Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? 5 bulan nga agam amuta. Mabalin ka diti agdaton kan ka. Pasensya kan, Carl. Ngamjak kayat amang namnama kakanyak. Oh, kumusta ti date yu iti kambal ko, Althea? Pasensya kan, Dave. Ngam kayat kun aput dan ti amin a komunikasyon mi kan ni Carl. Ha? Adda nga minin sa bali nga ay ayatak. Saan ka mababalaw? No day ti kayat mo. Agyaman ak no kasta. Ket, at sino nga ron ti swerte a lalaki nga ayatom, ha? Di mon saludsudan no asino, Dave. Yam amumat kanyak. Tap na makitak no bagay kayo matlaeng. Kasano ko maayam amukan ka, kat. Katanya. Ay ko, saan ang mabalin ayam amukan ka? No asino ti espesyal a lalaki nga ibagbagak. Ngamin, addan ka relasyon na. Diyak kaya ti makadadaol iti may sa relasyon, no bilang laang. Manu atawen alimed nga inayat ko ni Dave, Mr. Lonely. Masaksakitanak, tunggal makitak anaragsak da iti karelasyon na. Ket tapno saan ako na masaktan, pinilit ko nga inaklon
agayem laeng ti pangibilbilangan na kanya. Alakastain, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Althea. Althea pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda na ituding aparaken kuana. Kat patsek, dumteng tumetlaeng ti lalaki, at talaga anaikari paraken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Althea, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.